Lola Keve. Natiki buko toko na lesson sa Eren o Nita. Sa tara ko toki mo Eren mele ko vangao. Timbulu. Continua with the smoking. Now, come here. Show me what I'm sister. Go me. O me venga de como es. Entonces yo tú. Y por mí, ¿no? Venga de como es. ¿En qué va a estar cierto conservar? Manchime. Faccio un po' che vuoi. Andiamo a fare. Oggi, non go più. Che non go più. Come here. Dammi che questo. Non cai per passare adesso. Cai. Karena lalu selalu cek tikung. Amen.
nalu nangau le tusuk ni. Naka like this time to thank the Lord for His grace that He has lavished upon each and every one of us. We live the family that have come this far without the grace of God, without His divine protection upon each and every one of us. Talin na sota na bubali, sota tu na ngonika. The book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1 says that God made everything beautiful in its time. And this is one of those seasons, and the Word of God states that there is a reason why we live in such a season as this, because in every season God has placed a purpose under the sun. And the sakit dolangon na parang karana kalo yun na keninay. And I believe today is one of those special days. Nanumalis tali. And na bulayang, a very special person. Masih tu minalok indo na bubali. Nando may nakinandil niya, may kinakauta mo. And I believe they set the benchmark. Ni baru takatunakalo everything beforehand. The book of Jeremiah says that God has anointed us. Even before the foundation of this world, He has preordained us. And we believe that Aaron is alive and well and healthy. He's a big fella now. It's just because of the grace of God. And not forgetting the parents, Susu, and all the families that play their part, their role. Nangona tumula keo Aaron, kila ni kakenda ya basulumi kwa ni the very person that he has become today. And there's no word, we are speechless when we come into the presence of God. It's all through the grace of God. And therefore I would just like to remind Aaron, a very Bible verse in the book of Proverbs. Where God states that many other plans in man's heart, but it's the Lord's purpose that will always be made. Mom and dad will always have their plan in your life. The family may have their plan on your life. You may also have your own plan. But the curator of your spirit, the creator of your soul is the Alpha and Omega. God alone knows what's best for you. And I will leave you to that. Think about it. Whatever is ahead of you, and I pray the Lord will grant wisdom, knowledge, and understanding. Not just to you, but to every one of us that is sitting here today, this morning, as we are about to advance or launch forth or progress from this place, in every crossroad that you come across, I just want you to take a pause for a moment and think about it and ask the Lord for direction. Seek His wisdom, seek His guidance. Always remember your family, your parents. Come back and always seek their advice, because they have run the race, a good race. It's not always easy, but there are some lessons learned along the way that can be used as a compass unto your life. With those few words, ask the Lord to bless your life and bless each and every one of us here and here today. Kiri tainga, kiamas, masih bangun tataki. Bless Aaron and the family. Vinaka, let's bow our hands in prayer. Vinavale turang chisu na nimiklo. Vinavale unisingin na inday. Vinavale unaturangan ng bulan na yan. Vinavale unaklo ng bulan ni Matubay. Vinavale unaklo ng bulan ni Bekan. May sot watan si Vinaka Kaya may marautak. Singalang lang inday. Nakyan tampet ang suot talin ko ng gato. Mamsalapet kingabi kim ni pagminak. Mamsalapet tingabi kim ni nakarok-rok. Mamsalapet tinganaklo na edam ni. Say kim ni nga nakunibula. Say kim ni nga nakunibula naklo. Kimay tambor kibi kim ni turang na nitumbing bulayan ko sa bali. Baka may tuloy ka ni kaya kimay misang may indabi mo nung miseraw ni sibinan.
Kemami tusanakan na kalau ni kemami tamata bulan ruka. Kemami tusanakan na kalau ni kemami tamata ibalota. Kalak sesar num ni seraun singku. Kemami sandor kibe kemni na kalau. Kemami kerena kalau na num ni bibas sebata. Ni mai sil sebana ni mami bula. Ni mai tumberi kemami andua. Yang dalingamu ni me kemami roni muria tok na weni bang ni. Muria na num ni bakro, muria na num ni baksa. Merau kin num bulan sini lentai. Kina bengong satu mentan. Kemami tambor kibe kemni na singin kuah. Ni singa lagi na boni tai sakit negara. Kemam sakerena kalau na nom ni viva kalau ngata. Kemam sakerena kalau na nom ni ve marroi. Wa osip turangan bol ni yar. Ena nona sana zambete ali turangan to ni kala bo. Na kala non bola. Ka satu ini ngamu ni na kalau moni na kamba stang na non bola. Di ba tuwa turangan bol ni yar. Ena nona sana kala o turangan na buru-buru bo. Ena buru-buru rampai leu. Ena buru-buru. Kaki mami klai na mula baka tamata. Ni satu kin na be tamata. Ni satu kin na bunda. Ya ke mami nuinde na klo na nomu ni be lumuni. Ena nomu ni be maroi. Ena nomu ni be nitai. Ena kamba stai tigo na mula na yer. Ena linga ni ndau loma. Kana maroi ko toka na lumuni be ngona klo. Mda bor be ke ni singa dai. Mda bor na mula matu wale ke mami sa sombo buat ni singa dai. Bulan mata hubali na biasa ibit na biasa buru-buru na kelong. Ya bakal rok-rok tay tinggal na ganadam ni. Mami maso na siyang na yardan niya. Dengan bim ni kucisu na kami sorok ay kong bulan iti na nagpunta. Ano betul-betul na sunakon? Vedete la toxina le vedete docchiarla, ove? Bitte doch. Du kriegst wieder hier. Hallo. Nah, aku rasa. Siapa? Membuntuk kau tahu? Kau pampa ya? Lama apa? Don't worry. Coba lain. Tuan, tolong kata. Dah poket yang bersama kau.
So, nagtispon ko. Iko inay. Kau kan duduk mata. Video. Kai. Tambay tayo. Kai. Kaya. Kau pakai itu tak? Dikit-dikit tu datang ni. Tadi ni pun sesuatu biu-biu pun. Terus trauma kali matai. Super rin. Tawag mo yung bilang kita. Tolong patut saya orang ikut. Iya. Kaya mo kanya. Saan kayo marolos tinagrabo mo? Tak ada pembuka, minta sumber, macam simpan mana kaya mangis tu oleh tukang. Tidak umur lagi memang. Oh, kana chips. Satu bisa. Tapi yang nanggay ba sa kakal yung Kulit kilat. Itu mbak siya kaya suka makan ini. salita ka mo kito ng boy. Harus bakaw ni sukukur ng garat sa nalon. Sorry. Hindi na to. Supply mo naman. Hindi ba rin yung Ito sa Lipat siya. Ayun mga Apa sah? Ibu kita. Bukan. Bukan. Alangan mengkabiru. G3W. Yang kaya paham. Asal ini dia. Kau kan boto. O Diyos. Meron nilaw di Papus. Ba't matabihan yun? Eh, mau ketemu di bawah. Saya bukan itu beneran dulu. Joshua. Oh, kisah tak? Sana ni. Oh. Eh, kisah ngurus tu tak buat tayu merah. Tahu, bukan jalan. Iyo, kalau bata mau tayarin kalau nggak kena bola. Iyo. Naka. Стесна помогу, как ты бы способ написан. Uy, napos ko. Sakit lagi. Ibe. Mas kenapa? Iyo, kira-kira. Itu sudah okey. Tam, itu sudah. Sabangan niya.
Lola Keve, thank you. Arab bisa sudah ulu. Awas aku tuh gue jalan kalian ini orang kono kok. Kami kena one more ya. One mami ya. Yo, nggak lo mata. Tahu kok be. One phone room. One row. Oh, oke. Kamu semena, wah buka semena nawai bulau tahu. Kok Aaron, belum nakak, bukti malam bising mataka. Bawa kere. bola. Kemarin teman ini sudah main tanah memang. Lampu tuh, apa? Sabu tuh, misal lampu tuh, kan kita. Misalnya story komen. Bengku. Mama. Ceko. Alaiwan karo iku dari naik kono kuah. Oh, saya. Mati. Umur siapa? Tahu. Semua ikut kau, tapi sudah kini aku. Sama je. Duri. Bola. Ditahu. Tapi kamu tenang aja. Tahu siapa? Stand up, tetai, coba. Sangka kata belum dulu. Oli namin kayo dito man mo okay, what's the matter? O siya nga, baka mga weekend mo. Weekend singkan. Lebih Enterprise. Stand up. Stand up. Kevin, churches. Can you Kevin? Can you
Really? Lega nyo sa wawali? Kikubia kebia o naga kebe chico? Iko na sini kebe. Ona baba. First in the morning. Ano siya na yun? Dato sa kanya yung bukan lo. What time do you want to Wala ko dito ba? Wala ka sa kanya yung sila ka. Natusa nga na may kailangan na bro. Siya ito na ito. Wala sa tunga. Dato sa kanya yung bukan lo. Baru muna lo kung tukunin din na. Nakuha ko din natin. Ako mo ko membo. Baru tadi na kasama ko bibya. I think 9:15. Tuh, Hits the camera. Mudo lamay. Far enough that you can't get lost. Tararo, tararo. Matot ko na